که مسئله گلکی گرینگه مسئله خواندنیه ده سردما مدا وان روزن وان سالن داویدا ل ترکیه خواندنا پرتوکان جی خواندنش و گلکیم بو گلونزانم سدم چیه چما ام هیدی دش خواندنه برددن ام لدویه که چون مسدما ویه که هم جی وقت بجن وشانگریا یا اینویا هم جی او خبات کارین کو لکتبخانه دخابتن نویسکارن مجوان پرسی گلو سدم چیه چما ام زیدن آخوین لترکیه خلک شقاس وقتی خوش بو خواندنا پرتوکان ودقتینه سری نفسی چند پرتوک دکبن لسروی مسئله آگاهی هاتن بلاف کرن لگوری رقمین توی که حجمارا چاپکرنا کتابان زیده بویه لی روشا خواندن لترکیه خرابتر بویه لگوری لیکولینان گلی ترکیه روژه بتنی دقیقه کی پرتوکان دخوینه لی 6 ساعت تلویزیون تماشید که او دو سرداجی 3 ساعت خو دی اینترنت دا درباست که و شانخانه و نویسکار سدمان نخواندنا کتابان واد بیشن کیماسیا نها هندکه بره پرتوک gerekte dahatına xandını hem Türkiye hem Diyarbakır'ı Evliya Çelebi Pırtuka Xuya Çeremin de aynı nüvesiye nav Diyarbakır'ı dest xubede ki yan yek nüviskare yan helbestvane bere ben camiye Mesudiye mahsuresi hebu kadera milyonek çıl Pırtuk ve dere hebun piştüna kemasi derket kemasi'den beri naha avak kadar 5 sale o teknoloji ketenaz jana da ila kes Pırtuka naxune 5 saat 6 saat xwe mirovema wextê xwe wan dadike çi dike desta tişkîna ke desta îro rojname jî nayê xwendin her tiştê me dünya me hemû ya Facebook'ı ya Instagram'ı ya WhatsApp'ı mesela zarok teze 3 sal heye telefon etine destivana bu vi devran nizane listokan nizane Pırtukan nizane گلو چما ناخوینن جنیوی زیده ترسدم وک بی وقت بونه گندن نعلمین خواندنا پرتوکان جوان همو گرینگتر جی خواندنا پرتوکان حزناکن دیگل همو وان پرسکریکان مروی چوا دکاره نخواندنا کتابان چاره سر بکه zarokati de him nebin piştüyüne meztiya xwe yani civantiya xwe de Pırtuka naxwînin bo ve menav Pırtukhane de Pırtuka listoka çekir. Pırtuka listoka zarok denve dereli hem listoka dileyizin hem çiroka hem wan radbejin bo ve na himi Pırtukhane dibin himi Pırtuka dibin bo civana jî seba verin Pırtukiye yani Almanya Pırtukhane em evki girang çekiriye PlayStation में हाथा क्रिस्टियाना Pırtukhane bu civan verine Pırtukhane kitaba bixwînin hem lîstoka bilêzin hem kitaba bibînin bilêzin. Varê çaxê çûn bira televizyona bigirin. Cep telefonla qise nekin qedera saat ki bi zarokê xwe re Pırtukî bixwînin. Hin nivîskar jî dibêjin çiqas kitêbên evînê zêde bên çapkirin de rêjeya xwendinê jî ew qas zêde bibe. Ciwane nuha yani siyaseti pır durum. Tabii yani mesela eğer evin hebe, aşk hebe, o emcil şehir, kitabı şehra hebe ve daha zedetir xwendevan ve zede biraz öyle düşünmüştüm yani. Dema ku em li herêman binêrin jî herêma Marmarayê herê zêde kitêb dixwînin. Herêma herî kêm jî herêma Behraspî ye. Di nav bajaran da jî bajarê Enqerê herê zêde dixwîne. Bajarê herî kêm jî Riha ye. Li gor daneyên sala 2016 a Yekîtiya Weşangerên Navnetewî li Tirkiyeyê di salek da serê nefsê bi tenê 8.4 kitêb dikevin. Tirkiye li cîhanê diwarê weşandina kitêban da di rêza yansemîn daye. Li Tirkiye kitêbên elektronik jî di nav da di sala 2018 da 32,000 kitêb hatine çapkirin,
di sala 2014 da jî ev hejmar 5000 derbas kiriye. Ew qas pirtûk jî hatine çapkirin lê rêjeya xwendinê kêm e. Peki ciwan wextê xwe çawa derbas dike? Gelin ki vanla telefon da yani internet da televizyon da vakti kuda geçtikin mazın dev bayi kujisa ev bune naha ida kes herkes diseci ki bahavra kısa nakin herkes nav telefonu kuda ev kiriye dur kirne nezik kirne dur. Li gor daneyên lîşneya îstatîstîkan a Tirkiye TÜİKê di rêza hewcedarîkê da xwendina kitêban di rêza 235 da cîgirtiye. Gava birçîne be xwarin naxwe. Tîne be av ve naxwe. Xwaweyînê ranaze. Rast e. Demek ki ihtiyaç tune ye. Ji ber wê havê em dibêjin ji bo çi pirtûk kitap nayê xwendin. İhtiyaç tune ye. İnternet heye, kompüter heye. Ji ber wê sinema heye, müzik heye. Ne ihtiyacı ji mer? Li cîhanê herîsê de li Fransa û Ingîlistanê pirtûk tên xwendin. Li van welatan rêjeya xwendinê ji sedî 21 e. Dûrê jî Japonya ji sedî 14, Amerîka ji sedî 12, Spanya ji sedî 9 tê. Lê li Tirkiye ev rêje bi tenê ji hezariyek e. Duwarê xwendina kitêban da Tirkiye li dinyayê di rêza 86 da ye û tevî vê yekê di sala 2016 da li Tirkiye li gorî lêkolînan ji sedî 39 kes pirtûk naxwînin. Ji 47 jî kovar naxwînin. Gelo çi cure pirtûk tên xwendin? Ji van kitêban ji sedî 65 li ser evînê, ji sedî 24 yên siyasî, ji sedî 13 fikrî û ji sedî 7 jî li ser pêşketina şexsî ne. Li gor yay fedê di sala 2014 da 344 milyon, di sala 2015 da jî 384 milyon kitêbên bi bandrol hatine firotin.